Joseph Fugat ni kamong amin sa sa Benji de Iro, yaw i-forum angkat da talk show. Sa mga gaw, bisita tam, itagday ka pa nga respetado, nire-respeto tam, nga tolay nga taga-tugegaraw, tagday nga ibanag, yaya ay tagday nga ibanag language revitalization advocate, founder iya sangaw, nga madagun nga Exceltrove online YouTube channel, founder pa rin, and lead consultant na Exceltrove Educational and Research Consultancy. Yaw nga abing ay talaga luki na tugegaraw. Si Minakal, pinadakal na talaga pa ibagi na ta asunto ng edukasyon. Siyempre kaya ko yata iba nag-advocate lago, kagit talaga pa. Wawagira, Corofon, Tentero Mundo, yawa ko ni si Dr. Joseph Decena Dayag. Joseph, huwag kayo ko, Joseph. Diyos agawaw, Sir Benji de Iro, mabalo-balo nga, pag-imbitam niya kantaw, ta programang, forum angkat, the talk show. Of course, wawagira, pabor ta, intindihan mo sa akin, yaw nga lingwahe ng ibanag, ay current use na ibanag. Tawag at tugigaw, nga mega futa, ari magba, nga nagigyan mo wagino, ta ibanag, nga nakatura ira. Oral transmission naman ko data Ingles. Yaw ibanag ko ay ususak ko tabalay. Ususak ko na familia, lalo imamagala ko pa ay ibanag. Puro nga ibanag. Now, i-shout out ko labi. Kaya ko ilamuyag. Ipapabalo ko ta suporta ng aming ibanagira na Exceltrove viewers, Exceltrove online. Favor ta suportan mo original na luki na tugegaraw na YouTuber. Ano na YouTubers tao ta Cagayan, ta tugegaraw. Pero yaw wagino ay bagulaman nga YouTuber nga maya ta mapanayon ta ibanag. Kaya ko nga i-shout out bayaw ko si Bayaw Ogi, Chief Technician na RF Enterprises na sangaw ni Agaw na Kayanatan na. Kaya ko pa nga shout out, ipapabalo ko kani Engineer May Sigapan, ikapita nga ng message kagabi, nega po, ubobok nga ibanag, kunega pa kani Dr. Ray Ferrer nga na message niya ka sa Facebook, tutong i-shout out ta ka, wagi, Ray Ferrer, babalo-balo. At ang namin ni kamo nga Exceltrove viewers, Diyos, babalo-balo at supportano. Ligay ka taman, baka maggasisa niya ka, lulubena, o porya na sa naungar ko, i-shout out ka pa, si Papa Rick Dayag, ani Mama Lina Decena Dayag, tamad ang gudasaw nga mag-iraw. Mabalo-balo ni kamo, mamaganak ko. Okay. Pero fanat ka mo mag-iira na, tutok mo lang ang tao. Kasi iyalingat ko, alam medyo dakal nga problema. No ipigirgawan ay lingwahe o uvovo na ibanag. Tasangaw, ara-aro imalalawan ira nga reports nga uvovo ira nga natay ka nung na ibanag or either threatened or either endangered. So, aratang amuno, ano talaga yung sitwasyon na. Ngayon, abutak ko bika ni Professor Dayag niya no, ani madagun na sitwasyon na ibanag language. Tas no, nigita umay tata libro. Iyo, wag yan, libro na yung iska, duwangan na ikwana, duwangan na i-medal na yaw, and then na-publish ko na ta international publications na ta Manila talaga pa. Pagkagawa sa mga itong na, interesado yung sasado na itong topic. Professor, wawagira, tanan na muwak ko. Ta ginigyan mo, turita 2010 at 2011, iibanag ay endangered nga na. Nga ta, talong arason. Olu, but di nga na cultural capital tam. Inatam ikakansyon nga nga ibanag. Iga ba ibabago? Inasta nga karwan, lyrics tam ibanag. I-melody na ikawat tam ta old time favorites. Yes. Sangaw, igay ipong nga ibanag babago. Sangaw, American tuwa, in language loyalty na ibanag ay questionable.
awat na problema. Magyargo da, magubobok da ta ibanag. Isiga na, iana da, iana tam, na guilty na, napataton. Hari nga na kurga, magubobok ta ibanag. Nga may artam yan mapaliwa. I-experience manangwan nung akta. Ineka talo, yari language transmission tam, ay makafi. Kaya na kayan, imambagana sa lalo ta edukado nga ibanag gira ay ari na na mangitudto ta ibanag ta abingra nga pa ari ta mira mapaliwa ni kafu ta language policy na Pilipinas nga English ana Filipino official languages so ani ko ana ibanag ene papagit ibanag tam bogagi ibanag tam ay itudto draman ta MTD MLE program na DepEd Yes. ang questions tatun, namin nga teachers ay ibanag. So, ani usad na libro. Awat ka libro nga ibanag nga na-publish. Iga na imprenta. Yun tago ira ta libraries nga review kita Manila. Iga ta public library tam nga ari namin nga ibanag makangay. Ari na ni tanapanik ira yato nga libro. Iga i-dictionary tam nga ibanag. Awan. Puro nga ibanag. Awan. Iga assignment na natam ira. Ta ibanag. Itana iutada. Ani loyalty ta ibanag mestro. Ani kalayaan ta ibanag mestro. Sa kaminan. Iwatatam ta mamaganatam. Ta titiyatam. Ta kakako kakakaitam. Sano? Masira nagduruma kayadda. So, iga iremedyo ni Ari. Dapat matura ta diksyonaryo nga ibanag na ari laman formal register sinadyan na. Kaya na kayan, i-considera na i-actual use na ibanag, ipang-sapang ta ibanag. Tapi ano i-spelling na, ari na heavily influenced na Espanyol. One. Yan. Yan conversational. Igatingan naman. Conversational na kwan. Awat ta marakit ta formal registers. Kita na galibro, gari nga nagatang ko to ta parish tam na misa nga ibanag. Okay yari, nga me. Ari nga itam namin makabibitari nga libro. Kasi ari nga itam namin katoliko. Iga ibanag ra nga talagang na religion da. Yari pa wawagi. Okay. Turita 2010, parte na dissertation mo, nagiging doctor in philosophy, kingwam yung libro, asunto na, yun nga, loyalty, language loyalty among ibanags of Cagayan. Yan kung yung libro wagira ni nakakala ta duwang kwayaw na duwaga pa nga medalya tapos sa publish ka pa na abroad na takarwan nila pag nga Manila laman sila. Okay, Manila. Okay. So, ano nangyari tatay nga siyempre mo nga inabutan ko si tapi amala mo yung resulta na yun. Ano tatay nga kagim sa yung tandong rason. Nung tata medyo mawawan mo na kwa ko. Ano na observam? Totoo lang yung observe mo yung interview. Siyempre nangaya mo yung iba na speaking towns na. Ano general na masayan namutan nila? Of course, wagi kaya ko nga ilamuyag, ipapabalo ko pa kani Sir Benji. Yama nga si Georgina. Classmate Georgina. Shout out ta ka pa. Nga nangufon niya kan tao baday ta nangufon iro tao. Shout out to ngamin yari na interview gari si Manong Alvin Adun, si Engineer may recipe. Si Engineer Rodrigo Lingan. Yari kang konsehala. Si konsehala. Si Rodrigo Lingan. Yari konsehala nga in-interview ta na pag-ata sa Salana. Yes, So, may God bless you. Diyos magalo ni kamu, wagi ka pangufun mo nyakan. Urita 2010, 2011, tani kandakyo nga study, nagigyan mo. Wawagira, inibutam ni. No, usad ka paga, iibanag. Sitaw ipangusad da. Ta plaza, ta opisina ira, ta babale da, ta kakarubada. Kunari, ano ne butami? Yari ne butami ra ay based on studies.
Oo. Ari-ari nga opinion naman ni Dr. Dayag o ni Sir Benji nga ibanag language consultant ko. Oo. Iya ina-translate actually Oo. ta questionnaire nga nila. Oo. Yaw i-study ay quanti quali kumita Research. akademiko Oo. ni ta research ikut tam ta quanti quali mas reliable yaw nata kasi ari tam laman nga nangi administer ta questionnaire nga conforme iasagot iataba Mm. na respondents na involved sa study nag-interview tam na-conduct tam ta focus group discussion no ta peno aru i ma-elicit tam imelawat tam nga kuruk nga perception na iba na gira tapang sa data lengguwahe. Ni utakan ga ba no anira cultural capital da nga ga tari nga dagun 2011 late 2010. So nan namata mo gi nga yari sige nga iba na gira Pilipigana iba na nga igasida ira. Pilipigana i magginna ta iba na songs. Of course, that time, ano ko mo nigana na yara ABC program na mag-action da papa ibanag. Shout out ta namin singers, ibanag singers. Balo-balo ni kamu. Pero lately, naging mga na. So dapat ituloy-tuloy tam na kanyari. No? So kung nakugi, yaw nga study, yaw nga research ay nalawan, na-approve, na panel, nga lima nga respetado nga tulay ira. Nasita ni Sir Benji. Sini na dito bang ira to nga panel. Respetado ira. Presidente sa una payaw sa college. Si Professor Nelia Cavilan, mabalo-balo Ma'am Nelia. Si Dr. Antonio Tamayaw. Yes. Ibanag Scholar, Ilocano Scholar. Si Dr. Antonio Talamayan, Professor Kugapa. Professor Mar Raquepo, iya statistics consultant. Yatun ta, hari nga magpasiran nga main kagi. Nga, nanamwami. Tao nga study ay Ibanag is an endangered language. It's a language in decline. Magkakadayo wagi. Ika balinan na endangered. Medyo mawawan. May mawawan. Iga baga, Sir Benji. Iga inakagi. No, alam kamali, si Engineer Rodrigo Lingan. Yaw na-interview yaw. Tade iya ta key informants. Nakaginyakan. Na, no ari nga mapanayon ibanag, awayan nga matayaw. Among yatong nga opinion ni Engineer Lingan ay gusto. Based opinion, informed insights na scholars Itani Fishman tuloy 2001 ni David Crystal aru paga ko nga na may explica taw takaru na references to nga mahikagi ta teorya da nga no ilengguahe pati nga na cultural capital na no abding ira ay ari nga na matutuan kurga ta ibanag ay daal chance nga matay ilengguahe. Dahil matay lengguwahe, matay kultura. Yari kaya ko explica ni kamu o wadira, ha? Olu. Kaya ko labing nga i-clarify Sir Benji. I-differensya na lengguwahe, dialekto. Sige. Before ko sagutan niya ito. Kasi ikawan nila, mestra nila, na mamaganata nila ako na, kaya ani dialektom, ibanag. Mali yan yung question. I-question dapat ani i-dialektom nga ibanag. Kasi nagdumaruma i-variation na ibanag. Itana, dialekto, ibanag na dialekto na kabagan. Ibanag na dialekto na itsage. Ibanag na dialekto na tugigaw. Ibanag na dialekto na pamplona. Talibro ira, iga itaday na kagi na minatura. There are three variations, dialects of Ibanag. Northern Ibanag dialect, yari Amari, Abulog, Pamplona, Kamalanyugan, Lalo. Yes. Northern Ibanag dialect. Tugigaraw, Solana, Peñablanca, Igig, Ikarwan, Irotatun. Central Ibanag dialect. And then Southern Ibanag dialect. Yung Kabagan, San Mariano, Nagilian, and
dialects ibanag. Oo. Sangaw, mali no kayan no nga ibanag ay dialect. Nga ta, i-question ko lamang ni kamo. Tapi ano, mabino nga matin dyan. No Filipino speaker ka, matin dyan mo ibanag. No Ilocano speaker ka, matin dyan mo ibanag. Language ibanag. Nga ta, Okay. kasi characteristics na ira nga lengguwahe iya. Ari iya matin dyan na karuan ira nga speakers ng other languages. Okay. Okay, atong nga mga mapaliwa, mamaganatam, extra, gafuta, mali yari netura da ira gari. Yes. Karuan nga libro. No? Makastalo, tatabagbago nga libro sa nga netura nga language. Kita na libro ni Dr. Ditan. Netura nga iba na isang language, na dialect. Kasi, dakang diferensya nga language sa dialect. Kung fui makwatang yan ito dun na mestra ira yan iba dialect kuno kamu mestra liwano gari At ka na liwa, sir. ano ka liwa? Umano sa akin, no, nakikiya to ni Sir Benji. Ari no nga liwa. Yung makaliwa, yari writers sila, na Amerikano, Espanyol. Nga pa, kasi, inetura da, dialect kaniyaw, kasi iabo da. Ada mga amoy, magyargota, iba na, Filipino, gari. Yes. Iabo da, no, iba na ka, matinjam mo na namin. No, Okay. Ilocano ka, matinjam mo na, iba na. Oo. Ari ta mo nga distinct na lengguwahe, irayaw. Oo. Kita na, umeka pa kalinga. Oo. Matinjan ka rin ng kalinga. O na, ari kalinga, mali yan eh. Na ilugwagen. Oo. Iba na. Okay. Matinjan ka rin. Na taga pinukpuk, iba na. Oo. O tayo apayaw. Matinjan ka rin. Na taga apayaw, iba na. No matinjan da, dialect pa. Oo. Kaso atam na makairintindi eh. Yung wala yung medyo pa may kafanan na kwan. Yan ito ina ko si Dr. Dayag to para ma-interview tam. Tapi medyo kaya mi nga lukagan. Yari especially yari dekado ra yari kita akadim. Yari kapag tataw lugar tam nagpakausap na paglaman ni language. Tapi ma-offer tam pantakal uli. Revitalization. Question ka ba ni Sir Benji Sangaw? Nga tato dapat na ipakanay tam ilengguwahe tam. Yes. Gafu, according to Worth hypothesis, i-lengguahe, ubobo ay kultura. I-kultura ay ubobo. Yes. I-me-explikam na lengguahe ay iga at kulturam. One. Halimbawa, gitana, iga i-lengguahe tam, iga i-words tam, ta isno, awan, nata, kasi ako naman ta isno to ta kagayan. No. Na, sangaw, igay words tam, tama, tatyong tagantag, masima, tatuka, magaho ka mamano. Oo. Ni, What? nata, kasi igay atong ta kultura tam. Yes. Yatong. Yari irason. Oo. No nga tata, among ale magatawa ni ibanat language ana culture. Ilengguahe ana kultura ay mabubulo yaton. Ha, mabubulo. Yaton tanong kaya mo ibanat. Oo. Preservation advocate ka, pati kultura na yaton. Kasi no halimbawa kaya kun ikaw tagde tapapakanayon ta ibanan ay paggatang ta produkto ira na ibanan. Kita na t-shirt halimbawa, netura ka to ni Ganabi. Oo. Yani project na Oo. ni rest in peace. Si- Na wagita mga si Aldrin. Manong Aldrin at doon, ni rest in peace. Oo. Ha? Oo. Igay proyekto na iragari na t-shirts netura. Kumana tayo na bro, nabalikta. Na? Namok ta, warbani. Kuna. Namok at warbani. Sana ikamay tuloy tayo ng project. Awaya, ituloy niya yung Belen yatun. Oo. Basta ida na lang royalty familia ni Manong Alvin at doon. One. Ta idea na yari. Yes, yes, oo. Konsepto na yari. Ma'am Belen, no mga malisin ka sa ngaw, magina ka sa ngaw. Please, ituloy mo yaw. Mawa, Napanape, iapape. Kuno yan. Napanape, iapape. Oo. Yato nira na, yato gunoni, palabun ko na. Dapat yato ta t-shirt tam. Oo. Ilakon tam na ko yato ta. Oo. Arui ibanat ta abroad. Arui ibanat ta. Maski atam na ilakon ta ningina. Maski laman na. Oo. Ilagalagayatam. Ikegana yato na cultural capital tam. Nakon gayaton ta t-shirts ko malawatan ko pa ako na. Iba ko aga pa ta syudad na tugega raw. In fairness ka pa, na may kafu gari pagay, ganira pa tagingay iba nag-culture. Ale council, ba nag-culture or the arts council ka pa yatun. Pero niya kang naman na pasensya, ikwa era sangguni ang panglungsod tam.
Nga kan taning ako gari ale nakafit ko implementasyon na samantala taday nga yato nga ale ordinansa tama. Sa nga ara-aro tari pwede nga makuha, pwede nga mahaya. Nga kalaman pa tageno ko gari Professor Dayag. Patageno ko ale nakafit paga. Ale ara ko matugpa. Ale alangan yung pagali kunari. So pagkita niya kan katari ka anak ko magangwata dictionary kano na ipanag. Nakikita pa, it's not that easy. Ari nga na logo, magangwata dictionary, mas kani nga lengguwahe. Nariga-riga. Nakikita ni Professor Kisangaw nga, no magangwa ka ganita dictionary sa nga tayo ni kadaanan kayo laman nga ergo ilawa muna. Kung sige po yung modern day nga iba nag-ira. They have to understand their babago rin pa sa mga kuwan. So, do you have a plan to make, to write dictionary ni Ibanag? Igay plano 1. Actually, nag-apply na ka session. Napansa ka na session ng Professor 1. Oo. Itaba ni ka mo. Itura ko yung sigida, yung diksyonaryo na Ibanag. Nga, modern day Ibanag, ini-include together. Kabulok na ira. Yari formal registers nga igata. Biblia nga Ibanag, kung na ira. Nga may, sa nga, ko nga may, taba ni ka mo, gafutay ka pa familia. Nariga, matura, no, awat ta, kanan na familiam. Tudo nga tabrot. Oo. Sa nga, nakikig ka pa taga-CSU, kani Ma'am J. Hello, Ma'am J. Tejada. No, idano sa akin Professor 1 na posisyon nga nagdek mo ka pa ta MDC points 2. May tabani ka mo, mafunakus ka mo. Manitagdat tam. Indigenous Language and Culture Preservation. Na-mention ni Sir Bendy. Ikega na Ibanag Language and Culture Center kung nasa na awag paglang sa kudang ba? Na City Council. They're planning. City ka. Okay. Ganga na. Amon ika malitari. Ngata. Ngata Ibanag laman kung nasa na itawid ka ba? Ano mo hihintera na itawid? Sa pwede ko. Ano ba si Jude Bayona? Uro niya na Ibanag siya. Ano nag-itawid linya na. O sa nga. Ngata Ibanag laman. Masiros ko ba sa nari ko alam? Itawid na. Kuna. Ilocano. Kuna. Di pwede ito mga kayan. Indigenous Language and Culture Revitalization Program o Center ko na. Maniyar Ibanag laman. Nata Ibanag laman. Yung si Gandang. Yung si Iraya. Yung nakuha, yung arko mo no resolution yaw, i-author na yaw si Ma'am Nila Lawigan. Okay. I-title ka rin yung resolution na, Ma'am Nila, siguro pwedeng i-clear natin din mamaya ito, Ma'am. Ibanag language and culture ko na. So, kung sa taday nga meeting, yari we are about to leave sa taday nga meeting na CSU with the President and that's Father Rani Aquino. So, na-mention ni Father Rani nga, again ko nga kuha nga resolution. So, I think CSU may take, kasi di State University. So, yung question ko, Gafu, maging naka-Father, nga tata, Ibanag laman, kung gusto ko yung itawid, yung malawig, ira. O yung kakarapit tayo, karawan, ira. Mating jak ko pa ipunto ni Father Rani. Nga articles na nga nalawan ta National Dailies on standard tamayari mataman netigi na nga Ibanag is the pedigree of Cagayan. Gusto yari, nelawan ta libro yari. Tagari, ergo, ubovug. Nga usan na namin na totolay ito ta Cagayan Valley, adeta bayombong. Ay Ibanag. Yaw itawi, ira na tolay, yagadang ira na tolay, baka irintindi dano Ibanag di mausa. Kasi, na lengguwahe na Ingles, lingua franca yatun. Okay. Amuta mag-ergo ta Ibanag. Ararong termino ta ta Ibanag. Ngem tungata, nga awat tumasikan na mga materyales nga neketurakan na Ibanag. Ngata, yari problema tamo. Kasi, automatic nangina imang-publish sa dictionary. Mga na grupo na matura, gitangin sa pili, awayana nga tagdayaton. Ang nakarwan pag-aira, yari kakako, kakakay, tam nga, ikabagatapon. Awaya, tam nga, i-research. No, ani i-words ira nga amuda. Tapi no, awaya, tam nga,
Talimor, Magtalimore, kwe. Magtalimore. Oh, ale kusa le the freedom. Ale magtalimore pa na sigurado. Siyempre, everybody's asking. Oh, di ba? Katurugan niya ito na sa Benji is, awaya na, nga awat ka term tampari. Oo. Ani? Oo. Kita na faithfulness. Oo. Iga ka rin, term tam ka faithfulness. Nebuta ko ka ni Papa ka kagabi. Oo. Papa, ani kaya kami na faithfulness. Oo. O, ani konteksto na, kaya na. Yes. Ari faithful ka katawam ko na. O di kaya na perulay, iaya mo katawam. Ya, ito na konteksto. Na perulay, ari mo one word ha? Oo. Na perulay, aya mo katawam. O ipanagaya mo katawam. Oo. Kung si Kono, awan niya itong talibro ira. Ano yung konteksto na faithfulness nga pwede kayo sa ano pa ga, di ba? Faithfulness or loyalty, ito synonyms niya itong ta English. O, ano yung konteksto is loyalty ta iba na. Oo. Ano ko kasama mo? Oo. Ano gama pwede kaya naperulay, aya ko ta iba na. So, kunwari, i-dictionaryo nga may tura na kwan ay maggafu. Ta formal registered, gata libro ta mira, yari amu na griyaman, griyenatam, na kakako, kakakaitam, mayroon ginafanatam, trubes, yaw ilengguahe, Nga madagun, mausa. Kasi awan magba, ta termino ira, no teknolohiya. Halimbawa ka, kung sim kaya niya itong ta YouTube, Kinululit. ba? Ikulle ko. Eto iba na, tanapan kaya na kaya na ikulle ko. Oo. Oo. Yaton, Context. One. Yata, mas kaya ni Papa, takot pa si Papa. Ani pa ang masakas shout out. Kaya na ba, ilamuyag mo, papabalo mo, ta, wawagin, anak at kofong mo na ibanag. Oo. One, okay, yari. Ano ko amuno, mating dyan na karuan. Ano ko amuno, kaya na gimnan na karuan. Oo. Pagdelaman, i-remedyo na, wawagi ira, at kofong ira na ibanag. Oo. Ubobugat tam ibanag, aber laman, tano ka, makapanono, i-gobyerno tam, city council and provincial government, CSU, being a state university, nga mangipatagda, ta, Indigenous Language and Culture Revitalization Center. Yes. Sentro. Kapino po na, i-focus niya ito, mandato niya ito nga sentro, ay pagigyan mo, paibanag, itawi, gadang, kuna. Kapino parehas namin. Kasi there's unity in diversity kung nalagot na English. No, i-promote tamaman, iibanag, unfair. Takarwan, unfair ta itawi, unfair ta gadang. Panonotam, no? Panonotatam. No, itana, itawi na, itawit ka mo. Ibanag lamang i-promote na city council no. Kaya ano talaga pa? Based on yaw inalaku, Tagagayan, 1,000, 68.5 na Cagayano ay Ilocano. Ano ko so kayo na Ilocano? I-promote mo lamang ibanag. Mas haruda. Tagagayan. Yato ka ba ito kontra na Ilocano followers ko? Mali. Ibanag na, joke. Wala pa sir. Yung mga among nabigay, ibanag total together. That time na conduct your research, nanguli ako na, I'm sure. Ta mafulo nga tolay total together, tagday laman, iibanag. Wow! 9.94% ay ibanag. Mas haru pa ga iitawi ta together. Ibang nga taga together, i-claim tam, iba na together is an ibanag city. Wagira na, with due respect, city government, I've been telling some of the officials, lago nga, it's a misnomer, kaguyan, alam malita mayari ko, yari ergo nga Ibanag, the Premier Ibanag City i-together. Kasi nga, according to the mayor himself, 31%, present na yung 31% na together i-Ibanag. 33% i-Itawi. So, sige na no. Iga pa issue taton ka 31%, 33%. Oo. Kasi iga problema taang ibuda.
no makandak na ta census. Okay. Yung tada, ani ethnicity. Oo. Igayaw ta study abroad arin yung opinion ko laman. Ta study abroad, nilawad da researches, nga mali yari, buta mo yung ethnicity. Kasi, maski ibanag na, no, ako kung maubugan, ibanag. Sa ta questionnaire, ibanag. So, bakit da, mag-ubugan ka ibanag? Ibanag na, gusto. Oo. Nga may ari na kaya kagyan. Nga mag-ubog ka, pag-ata, ibanag ka balik. Kagita nakakaruan ira na nga ibanag na tugegaraw. Dispensa. Ano ka meron mapaliwa? Nga ta, kasi... Awan paliwat ako ira, joke. Kasi galabu yung language policies tao ta Filipinas nga may promote ta Filipino ana Ingles. Yes. Ana dapat nga ma-realize kami ato MTB MLE kuno utano Dr. Dayag nga taga ba na iba na may tutuda maproblema kami makastaya tuno wagi ka ko kunira problema laman awan magba ka dictionary tam. Yeah. Yan mo. Okay. Ano assignment na bing ako mataki ulo na makabang ni mamagana. Nga pa. Kasi awang ba ka reference nata? Umaya ka ta National Bookstore. Iga ka ni dictionary daton. Yes. Iga i-dictionaryo tabalay nga na ipazerok ugari di serventi. Iga iba na Espanyol dictionary ne tura nga tabday nga pari. Oo. Ako nakakasta na ko numating jak ko Espanyol. Kumating jak Espanyol. Wala ka pa. Ikingwa, niyawa ko ka ni Papa. Tapi mausana ta pagtura ta kansyon na. Okay. We still have how many minutes, no? Siguro Iskwan, no kaya nung abutan ka ni Dr. Dayag, pwede nung isend ta di kagyan the Northern Forum Cagayan Valley tapi tabagan na. No awan, pwede nung nga ikwaya nga imitiya tata channel na yari Excel Drop Online. Excel Drop Online YouTube channel yan siguro pwede nung ikwaya na. Okay. Trivia na maggiraw sa ngaw. Oh. Iyawa ko ni kamo digital copy na swells. Oo. Yaw i-poetry book ko nga na-publish ta United States of America turita 2017. May iyawa ka mo, i-message no nyakan ta Facebook o no ta channel ni Excel Drop Online. 5 na words Okay. nga mamega fu ta Z. Siguro di. Siguro di. Sinigi. Oo. Siwanan. Akuano mo na karwan. Yari na sige, bakit man na ito mafulo? 5 nga Z, use those in sentences, ha? 5 nga V, nuig gabi. Oo. Yari, F na ira, magulo na F. Mafinifi, kuna. Yes, oo. 5 yari. Ano ba nga sa messages mo? Talo yari nga. Fulag kek ko na. Oo. Z, F, V. Oo. O, B, Yes. P, ano kami yawa nga words nga talo ta That's H. dapat na libro ra. Idakta ka mo ta libro. May publish yung nga libro ta United States of America. Oo. Kindle edition nga may i-email ko ni kamo awayano may open tatun ta laptop no Oo. o ta cellphone no awayano mabibig. Oo. Ikabag na tayo nga last nga question ko muna kani Professor Dayag. Tuloy na kami, kung ka professor ta nga magigiyama mo na pa ikwa, iba nag-language mo. One. Ano nangyari, ganata na sa talong rason. Nung katata, you belong to the academe gamma. One. Iatawa pa rin ang mga iba. Sebuana si Mrs. Ku ya. Ano rin nang itugba, nang ipayapaya, nang ifulagge, nang lasoban, taputum. Nga, yaw ano po ang pangalan concentration mo? Wala. Tabagtagkun. Ari na yaton naman concentration ko pa kasi ta ni-publish ko ra more on English language speaking kasi ano pa mawak ta tatutu ta abroad. Oo. Pero yung study ay na mega fu turita 2008 turita na mega fu na PhD program ta Cagayan State University. Na-inspire na kanta na bibig ko ta lisyon ni ng language death. Kasi intero mundo aru imatay nga lengguwahe ira. Ta 6,000 languages itaday nga author nakagi nga 3% naman ta 6,000 nga languages imatulay sa ngaw. Gafuta i karwan nga lengguwahe ira ay ari nga na mausa ne kwa ta
policies na gobyerno. Nga kaya ano, anli official languages laman. Oo. Yari Marake. Kaya ta Filipino, Ingles laman. O sa nga iba na, makastatag gai bago nga polisiya Oo. nga MTB, MLE or Mother Tongue Based Multilingual Education. Nga may problema pagka implementasyon na. Kasi awag ka mata, libro da nga usad ka. Oo. Yala mo ta dapat makaurufot ta mo, wagira. Kapag ibanag yung kwa, doon na ibanag, mga ibanag yung Ilocano, yung siniyadon. Okay, Professor, ang Wala. mga i-share Wala. the viewers, please go ahead. Wala wagi, ito ta last week, na message sa ni Sir Benji, Oo. nga i-topic ni nga pag-ergowan, ay Ibanag Language and Culture Preservation. Natura nga ta Ingles, the ABCs of Language and Culture Preservation. Sa nga, autorita tagdiag ka, autorita Martes, and na-text niya kan. Ni balag na texter. Na-text niya kan. Ano ang mo? Ano ang mo? Joke, oo. Away yata mo sa bago nga diksyonaryo. Yes. Na-text niya kan na i-topic ay matalyan. Nakikina, papatalatto. Ana papanayon. Ta ibanag. Oo. Ta English, Oo. rough translation. Kasi Oo. awat ta, maybe mariga ang exact translation. Yes. No? Amoy ato na igerata ka din. No? Yari. Papatalat to, ta ibanag. Language loyalty among the ibanags of Cagayan. Excuse me laman, takakaglon, wangwagitam, nga taga Isabela. Ari ko nga na-include i-ibanag ira na Isabela ato ta libro. Oo. Urita 2010, tamangin na i-research. One. Kaya kung nubo, tade nga takay nagasutaw, tapi no makandak ko yung nga research. Pabalo na, tinufran sa akin na mamadre at St. Paul, nangyawa ta dissertation grant. No ka, mangyawa i-NCCA ta budget, provincial government, away yata na makandak ta nga ni-include namin ibanag speaking nga tutulay. Kasi ta Isabela, dos lugar tapon, mag-ergo ta ibanag. Takagayan, mafulo laman. So, unfair ni kamu. Ngamme, pasensya ka mo, ta pobre laman yung wagino nga si Dr. Dayan. Okay. Oo. So, papabalo na ano ba? Oo. Baka magtama ko, mag-gasit sa yakan si classmate ko, Councilor Claire Kalangan. Papabalo na ni Kao, tanay konsideram yaw, nga tagde nga referensyam, tapagangwa ta ordinansa to ta pagigaraw. Ni kamo nga amin uwagi, ne-share ko, i-copy na yaw, Ibanag Language Development Program na netura ko. Proposed Ibanag Language Development Program Oo. na classmate ko ta PhD na si Claire Kalangan turita 2015. Okay. Yato pabalo na nisa. Councilor Claire, mabalo. Haber lamang ta ituloy-tuloy mo papanayon ta ibanag Oo. through the ordinances nga kuha mo. Okay. O i-propose mo as City Council. So yung titulo na netura ko para nagtam namin. Oo. Haber lamang, dinano ko ba? Oo. I-abakada na papakanayon ta ibanag. Okay. Alegat tam imateriales ira na mapanayon ta ubogok tam. Biblia na libro ira nga ibanag. Sonata, Unoni, Palabun. Yes. Aryat tam ipasahan imagubogok ta ibanag. Maski adulterated ibanag. Yes. Kaya na kayan, nakibikiban ka na. Normal yaton kasi ibanag is a dynamic language ka ba? Maski ta Filipino, igagabay kawan na ira na words ta English and so on. Bagbagitolay, mamaginganay, anabing ira. Ginano, bibigatam inetura ira ta ibanag. Ita na salmo, unoni, palabun ira. Yata dapat may publish. Oo. Sir Benji, nga parang tam namin. Ari nga may publish para di scholars laman. Yes. Kanamuatam na kwan, ilengguahe, ana kultura ibanag. Dayawatam iminatura, minakansyon, ana kompositor nga ibanag ira. Dayawatam, iabing ira, nga magubogok ta ibanag. Okay. Ergowatam, ta ibanag, iabing, kapamilya, ono kakofutam. I-problema nitam nga ibanag ay multilingual tam. Nalologot tam, mag-ergot Ilocano, Yes. English, Filipino. Yato ni kabisita tam, artam nga mag-ibanag. Of Yes. course, tam respeto tam.
Oo. Pero no ibanag ba ka kovovuktam. No awayana favor bi wawagi ka kofun. Vovugatam ibanag. Okay. Gafan na ibanag itam gatangan. Itani aton produkto na lighthouse. Oo. Igayari ibanag na Chicharon, chicharon ba? chicharon, Oo. and so on. Oo. Ano t-shirt ira Yung igay ganisa. ibanag terms Oo. unoni palabun o biging mambilen garnaso gumatang. Dapat gatangat tam yari aton. Oo. O ginatam kanayon kakansyon o sonata ira tapi aritam kataman. Awan magbata mapanono ko. Yata umetam ta husgado. Ani meta barang mo? Okay. Idatam ta chance bingira nga magigam mo ta ubobok ta maski nga na ani edadda ono dagudda. Gafu ta espera ada na gigam ni banad. O sunod dumakal da awaya talaga pa gigam ni banad. Okay. Maski ari nga puro nga ibanag ipagirgoda. Basta amo da ibanag. Okay. Ya, mangi-publish ta materyales nga mabibig na abing ira. Langi, dagun, o bana, ijatam. Mawa, aryatam kataman, iginafagafatam. Ma Diyos tam ta ibanag mo awayana. Ya, Diyos apu. Ya, Diyos ni kamong amin. Yes. Ay, makakastay atin nga practice mi ta St. Paul University, Philippines. Gari bitay, kaya nato na full-time faculty. Basta no iganyami, kaya minsida, Diyos apu, Diyos ni kamong amin. Kuna, kita na ta Arabo ira. Arabo ira no masitam, i-ollo kayo tan ikaw assalamualaikum. Salam, 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 masih anong kilala. Salam, peace be with you. Awayatang kwan ka payari, kakabulon, bawagi. Kaya tam, Diyos ni kamu. Diyos ni kamong amin, tiya tiyo. Diyos ni kamong amin, riyaman, riyenan. Away yari. Okay. Nakwan, matuduan ya bingira, taubobok anak kultura ibanag. Ngamin nakwan nga ibanag ay magina, toye nga palapa. O lapaw, o no maskota, mawak itam ibida. Okay. Pagirgowatam ipapakanayon. Itaniyo ka na, mabalo, Sir Benji. Anak pangaya, talengguahe, anak kultura, ibanag. Raggang ay itawi na usin. Iniproklaman ko wawahi nga itawit. Marino malusaw. Oryam mo nga na, wagi. Takiralam mo, riku ikulturatam. Ano pa mo ira, yata arlaman, riku ikulturatam. Dapat mangipollo, mangipatalakto kay banag. I should love my language. Dapat sistem manipollo, sistem namin makagita atong I have to initiate. The preservation, revitalization of Ibanag. Ano lamang nga si Sir Benji, dapat sistem namin may I have to revitalize Ibanag. Sakan imangipollo, tapapanayon ta Ibanag. Ta ibanag, tabagan mo sakan no awayana. Kaya no kutayakon ta, kovovuk no. Uvovugatam i-ergo na ginafagafatam, kakako, kakakaitam, griyaman, griyenatam, wawagi, makaurfutam, mapakanayon, ta ibanag. Yatun iikidok ni kamong amin. Pare ta ay taptam, iibanag, ilengwahe, iubobok, nga nilat dangatam. Yatun ka pa, iidasal ko kani yafu. Awan magbata abakada. Gakani, Sir Benji. Sana, ganit tam ta, ibanag. Yatun ta riku, ikulturatam. Ta igayi words tam nga mamega ko ta Maski awat ta abakada, yatun. Right tam Nengal, ibanag. Sila, awan magbata si tabakada. Ngayon kaya ko iyamong lagapa. Nuziwanan, si tagatam ibanag. Kurug to ari nebita, imagubogok ta Ingles o no Filipino. Yakun tamaski ani katanang na madetam. Ani katanang na mabalitam, tagigyan mo tam.
favor, kaaritam kataman, ilengwahe, uwogu na mamaganatam. Yatun na iabakada na papakanayon ta ibanag. Wawagira, imbitaktos ka mo, suno ligo, alas 2 ta fugar, pare na kwan, ha? Mag-giraw ka mo ta Excel Club online, poetry reading with Dr. D. Ititle na English naman kasi kami mag-giraw nga kanta abroad, karo kakablog ko tari, at saka welcome direct ka pa, Arabic, English, hindi ko na yung lengguwahe kasi poetry kami aton. Ma-appreciate talaga yung poetry maski atang matin dyan, kadenis na. Sanaw, si kamo nga ibanag. Itawit, ibanag, gadang, iraya, Cebuano, Ilonggo, Chabacano, maski ani ilengguwahe no. Ono dialect na ibanag no, dialect na itawit no, dialect na Filipino no. Welcome kamo, ta Excel Club online. I-enjoy tam in literature. Tatadega, advokasya ka pa na Excel Club online ay mangipakanayon ta pangayatam ta literatura. Ta saraw gare, mas kaya na bingirain ma-Facebook, mag-Instagram, aneta mabibig ta literatura. See you, wawagi, ta Excel Club online. Okay, with that, mabalo, Professor Joseph na dayag ta ne pa talapto mo, ne pa kanawak mo nga issues ira asunto na ibanag. Tangagan na producer mi si Madam Mabelen Barrias Lim at siyempre ka pa, yung managing editor na Northern Forum si Mike Lim Jr. Siyempre ka po mga reporter si Joshua at siyempre yung online editor tamtaw na nakararela ng minutes ang utaw ta autopantakayan na si Stefan Gavino. Saan naman ni Wagino, Ibanag, Ilocano, Itawid, Gaddang, Malaweg, Iraya, na San Pablo, ang nakarawan dito pag nga ergo. Diyos Pabalo Forum, ang kada talk show, matuli sa metulog nga Biyernes.